we nonetheless recognize that the Mucine wa Naikuru ni kwa tungatĩri aya matonganĩte kĩgomano-inĩ gĩkĩ haha makĩhũthĩra kanya gaka gũkũmithia thirikari kumana na ũhagũku wa ũgitĩri ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kwagagia Kenya matũũra-inĩ ngũrani ma bũrũri. Gĩko gĩa ica ikuhĩ arĩ gĩa kũragwo kwa mũtungatĩri kanitha-inĩ wa PCA Tabuga mwena wa Bahati, mũtungatĩri Julius Dumia. Kumekuwa na experience mambo ya insecurity katika kila mahali. Kumekuwa mambo ya goons zimetokea. Na hasa juzi kuna mmoja wetu ambaye ni mchungaji wetu anaitwa Reverend Dumia wa kanisa la PCA kule Taboga Nakuru, ambaye aliuawa kiunyama. Tuombe kwamba ambaye ni Inspector General kwamba angalia haya maneno mambo ya security katika Nakuru na kule kwingine. Ũteti kwĩhĩrĩria bũrũri-inĩ mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka twerekeire nĩ ũngĩ wa thĩna ũrĩa kĩgomano gĩkĩ gĩkuruhanĩtie na ũtingia wa thirikari nene na thirikari cia matũũra harĩ gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Barabara zetu zimeharibika kabisa, na barabara ambazo hazijawekwa lami zimeharibika, na zile ambazo zimewekwa lami zimekuwa na mashimo makubwa na mengi sana. Na kwa hivyo tunataka kuomba serikali kwamba watengeneze barabara zetu. Tunaomba viongozi ambao tuliwachagua muweze kukomesha kampeni za mapema, mbadala muweze kutufanyia kazi. Tuliweza kuwaaminia mtufanyie kazi, na kampeni zimeanza mapema, kazi zimeweza kuwa aziendelei. Joseph Ole Maposhe mũtungatĩri kanitha-inĩ wa KAG akiuga ungumania nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa meyenjeire thirikari-inĩ. Ungumania ũyũ ũkĩonjia mamwe ma maũndũ ma bata kũrĩ Mũkenya wa kawaida. Ufisadi imekita misisi sana katika idara zote za serikali. Kwa sababu ya ufisadi tumeona kwamba umaskini imeenea katika kila pahali. It is a great pain that the political leaders in Kenya elected to represent them are bought for a few shillings to pass unjust and oppressive laws and policies. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.